Ah, enak bener nih pagi-pagi ngopi. Ah, mantap. Kopi plus cemilan enak nih. Gue beli cemilan dulu dah. Lo jangan kemana-mana ya. Diam situ, diam. Balik dulu kali ya. Bosan gue di rumah terus. Kemana lo, Le? Biasa, Bon. Sini, warung, jajan. Di balai ada siapa? Ada orang, gue doang sendiri. Lo mau ke balik? Iya. Jadi sono. Tapi gue ke sono habis dari warung ya. Ya udah. Wih, beli kopi dulu kali ya. Biar enak gue nongkrong. Aduh, duit gue kemana nih? Jatuh kali. Depan warung. Wah, siapa nih? Pas bener nih, rezeki anak soleh. Mana nih duit gue? Rasanya jatuh di mari. Apes bener dah. Udah diambil orang nih kayaknya nih. 5.000 lagi. Kopi siapa nih? Pas bener. Duit hilang, dapat kopi. Biar kata duit gue 5.000 hilang, apa-apa dah. Hei, Bon. Kopi siapa tuh lu main tenggak-tenggak aja? Kopi gue lah, Bang. Ah, yang bener lo, Bun. Lo kan biasanya kagak ngopi lo. Sumpah dah, biar kita sambar geledek rame-rame. Lu aja nggak samber, ngajak-ngajak orang. Yang bener lo nih kopi lo. Iya, gue ngaku. Nek kopi emang udah ada di mari pas gue datang. Parah bener lo, main minum-minum aja. Kalau ada racunnya gimana? Mati lo. Ah, lo ada-ada aja lo, Bang. Yah, lo mah kagak cayaan kalau dikate. Lagian kan beli kopi sendiri aja sih lo. Nah, jadi gini, Bang. Gue kan dari pagi jalan tuh. Nah, terus ngape? Duit gue jatuh pas lagi ngeluarin HP. Cet, kayak bocah aja lo. Lo mah parah bener, Riz. Orang kasih duit kek biar seneng lagi begitu. Bang, ngape? Gue boleh nginep gak rumah lo? Ngapain lo nginep-nginep? Ya gak apa-apa, cuma mau nginep doang gue. Kagak pakai. Emang rumah gue pet shop. Pet shop, lo kata gue kucing. Sekali doang, Bang. Ya udah. Tapi ntar sempit-sempitan. Mau lo kayak ikan teri di jembreng. Bang, rumah lo rame, Bang. Kan malam minggu ntar malam. Ya pasti rame lah anak-anak nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang bisa jawab, bukan paling jawab. Terus gak dateng, dibikin pekare. Jangan diajak ngomong, jangan. Percuma, jangan diajak ngomong, jangan. Udah, biarin. Bang, apa sih, Bang? Udah tau gue pengen disuai, gak ajak ngomong. Coba, Bun, lo tanya. Coba ya. Dari mana, Bang? Diri aja nih. Kan, Bon. Udah tau budak, lo ajak ngomong. Ini baru dari rumah tadi. Kan, ditanya kagak, dia ngejawab. Dibiarin aja si budak. Lo pengen denger kagak? Iya, ini kita denger. Lo aja yang kagak denger. Jadi gini, maksud kedatangan gue ke sini
Gue mau data pendaki. Penduduk. Pendaki. Kulit lo tuh bedaki. Lau, lo denger kagak gue ngomong? Kagak. Nah gitu, tumben lo denger. Au ah. Capek gue ngomong sama lo. Jadi gini Lau. Lau, Iye, ape? bodoh deh dia mau denger mau kagak. Gue dapet info dari Tonggoy. Pak RW nugasin gue buat ngedata RT 10. Lau, Oh gitu. ya sama aja. Coba bang lo telepon Tonggoy. Bener kagak tuh? Sendiri gue Lau, sendiri. Ribet si budak. Ini gue mau telepon si Tonggoy. Halo. Hoi, guys. Kalau nggak percaya, lo telepon Tonggoy dah. Ini lagi gue telepon. Lau, Tonggoy telepon coba. Lo telepon Tonggoy. Lau, Iya, ini lagi gue telepon, budak. Jangan marah-marah lo bang. Darah tinggi lo ntar kambuh. Erak lo. Goy, emang bener lo nyuruh Bang Ikin buat ngedata? Oh, buku cerita jadinya. Yaudah ye. Yaudah ye. 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 Lo juga budak. Tuh kan. Tukan apa lo? Au. Kentut. Bun, lo ada duit gak? Berapa kek? Kan gue bilang, duit gue tadi hilang. Gua ada nih. Cuman buat apaan? Udah sini, keluarin dulu. Lu susah nih. Nih. Nah. Lo liatin cara gue. Coba. Bang, iya pe. Bangke gak? Ada duit jadi lancar gitu ngomongnya. Mungkin kayak pejabat aja kudu disogok dulu. tahu gak nih apaan? Duit lah. Tahu aja. Tuyul. Tadi kata Tonggoy, situ suruh nyari buku cerita. Hah? Buku cerita. Iya, buku cerita. Bukan ngedata. Jadi gue salah nih Lau. Bukannya salah lagi. Bang kuping lo aja yang budaknya kagak ketulungan. Parah banget Tonggoy, gue udah rapi begini, udah bawa map. Suruh cari buku cerita. Gue balik dah. Udah Gisla. Assalamualaikum. Salam. Jawab dong. Udah budak. Jawab. Udah. Bang, tuh Bang Ikin dari mana? Rapi bener. Bawa map lagi. Kayak panitia maulid. Deh, nggak usah ngomongin dia. Males gue. Nah lu dari mana, Le? Ini, gue dari warung. Mayan tadi nemu duit goceng. Duit. Iya, goceng. Iya. Emang apa, Bon? Duit gue kali tuh. Pan lo? Iya bener le. Lagian lu parah banget. Nemu duit langsung dijajanin aja. Le. Duit temen masih lo makan juga. Mau jadi koruptor lo, makan duit rakyat. Lah, gue mana tahu, Bang. Sini balikin. Ya, udah habis, Bon. Nih gue beliin jajanan. Wah, parah bener lo, Le. Lah, nih siapa yang habisin kopi gue? Nih, tikus pala hitam pelakunya. Wah, parah bener lo, Bon. Kopi orang main antem aja. Ya gue mana tahu nih kopi lo. Nah. Pindah. Kan, Pin. Ada aja kan kelakuannya. Bang, bang, sebut bang. Jangan balik bubar. Mau brengsek banget. Ayo, bubar. Kok gue disembur, Bang? Bayan kagak lu? Daripada gue lepin paling lu di ember. Yaudah, Bon. Dari besok lu jangan kayak gini lagi. Lo juga kalau nemu duit, bilang dulu ke gue. Ya dua. Cuek lo, Bon. Deh buruan, kapan? Begitu. Nih, buat penonton, jangan dicontoh. Jangan makan yang bukan hak. Biar paham.